Mina ngibhevali Mpofu, ngumbalisi. Unyaka ka-2020 ubungekho muhle. Sikhangelele kwezemali lapha, imali esiyiholayo ayiseneli kuhle. Plus lezikolo ngala abantwana babuya belambile. Akukuhle vele ngathi le Christmas yalonyaka vele asize siyikholise ngoba hey kunzima. Lama fees abantwana this and that hayi akukuhle sibili. Unyaka ka-2021 uzaba nzima kithi kakhulu, especially ababalisi ngoba abantwana bethu abafundanga lutho last year. So ukuthi size sikwanise ukuthi sibayenze ukuthi ba grebe amanye ama concepts kuzaba nzima. So 2021 lo uzaba ngumnyaka onzima futhi kakhulu kithi.